Inyandiko ziswe Congo Hold Up ni inyandiko z'amabanga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi nyandiko zikubiyemo ikintu cyiswe amafaranga. Ureke bya bikabyo byanyu ngo murakize. Nakayabo kurufito kohererejwe inshuti za Joseph Kabila n'umuryango we mbere yuko ari kuri ubutegetsi. Reka wumve, ni byinshi, miliyoni 90 z'amadolari avuye mu isanduku ya leta. Impapuro z'amafacture zirenga miliyoni 3,500,000. Izi ni impapuro n'amafacture ntabwo ari amafaranga yo zabikurijweho. Izi impapuro zingana gutya zose zabikurijweho amafaranga ya leta. Miliyoni zindi 138 z'amadolari ya Amerika yateruwe mu isanduku ya leta nanone hagati y'2013 n'2018. Miliyoni zindi zirenga 33 zabikujwe zipakizwa amasanduku no mu rugo rwa Kabila ngo ba. Izindi miliyoni 72 zaturutse ahantu hatazwi, ariko nanone zirukira kuri konti za Kabila n'inshuti ze. Izindi miliyoni nanone 90 z'amadolari ya Amerika noneho ziri muri societe z'ubucuruzi bw'umuryango wa President Joseph Kabila naho yavuye mu isanduku ya leta. Izindi miliyoni 92 nanone z'amadolari ya Amerika mu muryango we. Iyi mibare y'amafaranga angana gutya nanjye ubwanjye ndabyumvise yuko atangiye kugucanganyukisha. Si byiza muri storytelling gukoresha imibare ingana gutya. Aya mafaranga yose Joseph Kabila yihaye angana n'imishahara ye y'imyaka 250 y'imyaka. Ubaze kungana y'umushahara w'umukozi wa leta muri Congo. Imyaka ingana na 1/4 cya miliyoni y'imyaka koko uhembwa. Imyaka ingana gutya nta kiremwa muntu cyari kwisi uretse gusa gusoma teori za Big Bang. Nyamara Kabila we yarayihembye rwose, arangije ahereza ubutegetsi Tshisekedi. Inyandiko ziswe Congo Hold Up zivuga iki? Ikaze kuri Gentil Gedeo Official, nitwa Gentil Gedeo ntirenganya. Uri muri ubaka apartment cyangwa hoteli, ugeze muri finissage cyangwa ukeneye kuvugurura, nibyo zongerera agaciro bidasubirwaho. Niba ugeze mu gihe cyo gusiga amarangi, itonde udahura n'abarupigapiga bakwangiriza inzu. Abo nkurangiye bashyira inyubako yawe ku rwego ruhanitse ni Ubudasa Wall Paints. Bakabuhariwe babyigiye mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Ni inzobere mu gusiga amarangi imbere n'inyuma, za design zo mu byumba by'amahoteli n'amapartement, mu bwiherero, salon, reception n'ibindi. Umwihariko wabo nuko baguhitiramo amarangi atari bya bicupuri byomoka, bakakuvangira neza bitewe naho usiga. Inyubako yawe bayirinda imidite, kandi mu gihe cy'umwaka wose bagusigira hagiye hangirika ku buntu. Mu gihe cy'amezi 3 baguha agashingura cumu ko kwamamaza hoteli yawe cyangwa apartment ku mbuga zabo nkoranyambaga. Iyo ukoranye nabo inshuro 2, ku nshuro ya 3 bakugabanyiriza 35%. Hamagara kuri 0788788991 cyangwa 0788867997. Wabasura kuri Instagram yabo ukareba ibyo bakora, bitwa Ubudasa Wall Paints, cyangwa ugasura website yabo ya www.ubudasawallpaints.com. Ni amakuru y'ibanga yamenwe ya mbere menshi muri Afrika, agaragaza ikompanyi z'umuryango n'inshuti za Joseph Kabila wahoze ari president muri Congo. Izi kompanyi zagiye zohererezwa miliyoni z'amadolari ya Amerika, amafaranga aturukaga muri leta kandi agatangwa na banki y'igihugu akajya kuri konti zabo bwite. Ayo mafaranga yoherejwe kuri za konti z'iyo kompanyi mu ishami ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo rya banki yitwa Banque Gabonaise et Française Internationale, BGFI. Ni za miliyoni z'amadolari en cash menshi zaje gukurwa kuri izo konti. Nyakubahwa President Kabila Kabange w'imyaka 50 yarakiri president mu gihe ayo mafaranga yoherezwaga. BBC yagerageje kumuvugisha ariko anga gusubiza ikibazo na kimwe mu byabazwaga bijyanye n'amafaranga. Ibyatangajwe kandi bitifuzwaga birimo inyandiko zirenga miliyoni 3,500,000 n'andi makuru agiye atandukanye y'ibikorwa byo guhererekanya amafaranga kuri banke transaction. Ibyo bikorwa nabyo bibarirwa muri miliyoni
byose byakorewe muri iyi banki, Banque Gabonaise et Française Internationale. Iyi banki ikorera mu bihugu byinshi byo muri Afurika no mu Bufaransa. Igitangazamakuru cy'ihuriro ry'abanyamakuru gikaze mu Bufaransa, Mediapart, gikora inkuru zicukumbuye ku rubuga rwacyo kuri internet, hamwe n'umuryango utegamiye kuri leta urengera abamena amabanga ya leta muri Afurika kubw'inyungu rusange, wo witwa Platform to Protect Whistleblowers in Africa. Nibo bashyize ahagaragara aya makuru. Ni amakuru mu by'ukuri menshi. Uyu muryango Platform to Protect Whistleblowers in Africa washinzwe n'abanyamategeko, impirimbanyi zirwanya ruswa n'akarengane, hamwe n'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye mu 2017 nibwo warugiyeho. Uyu muryango icyo nabanza kubabwiraho gatoya nuko utanga umutekano ku bantu bakeneye kumena amabanga. Amabanga yarabangamiye cyane inyungu rusange za rubanda. Rimwe na rimwe aya makuru anakoreshwa mu iperereza. Ishami rya BBC rikora inkuru zicukumbura cyane muri Afurika, BBC Africa Eye, ryabonye ayo makuru nk'iriri mu rugaga rwitwa Congo Hold Up, rihuzwa n'umuryango w'itangazamakuru bufatanye ku nkuru zicukumbuye wa European Investigative Collaboration EIC. Iri perereza ntiribura gutuma hibazwa ku muntu wa nyawe wungukira kuri amafaranga yoherejwe, ndetse n'ibibazo byo kubogama bishobora kuvuka kubera amasano ya hafi cyane y'abantu ibingibi bireba, cyangwa se abakoraga mu kazi ka leta, conflicts of interest. Umuyobozi w'ibikorwa muri ya banki yitwa Banque Gabonaise Française Internationale muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu 2012 kugera mu 2018 yari Francis Selemani. Uyu nguyu yareranwe na Joseph Kabila. Mushiki wa Joseph Kabila we yitwa Gloria Nteyu, yari afite imigabane ingana na 40% y'ibikorwa byose by'iyi banki muri Congo. Ishami ry'iyi banki muri Congo ryahashinzwe mu 2010. Ikompanyi imwe hitari ya leta yitwa Seed Oil yagaragajwe yuko yakiriye miliyoni hafi 83 z'amadolari y'abanyamerika zo mu mari ya leta kuva mu kwezi kwa 11 2013 kugera mu kwezi kwa 8 2017. Aya mafaranga angana gutya arimo atari munsi ya miliyoni 43 z'amadolari yavuye muri banki nkuru ya Congo. Harimo kandi miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika yavuye muri kompanyi y'igihugu y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Gikennye, hamwe na none n'indi miliyoni 1 y'amadolari yavuye mu kanama k'igihugu k'amatora Seni. Harimo kandi miliyoni 1 y'amadolari ibyo bitazwi neza ahantu aya mafaranga yaturutse. Aya mafaranga yose nkubwiye yinjiye muri banki ya Banque Gabonaise Française Internationale agiye kuri konti z'umuryango wa Kabila n'inshuti ze. Amakuru yonyine BBC yabonye kuri ayo mabanga aremereye gutya yamenwe ku birebana n'amafaranga yarishywe n'inyemezabwishyu cyangwa facture yarenga gato ya miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, nayo Seni yoherereje Seed Oil ajyanye no kuriha ibitoro byakoreshwaga. Aya mafaranga niyo yonyine bigaragara neza aho yaturutse. Nta gihamya nimwe BBC yabonye yemeza yuko Seed Oil yakoraga ubucuruzi bw'ibitoro muri icyo gihe. Umugore wa bwana Selemani nakubwiye yuko ari umwe uhagarariye iyi banki muri Congo. Umugore we rero yitwa Annette Rutale, yari afite imigabane ingana na 80% muri ya sosiyete yitwa Seed Oil. Naho Madame Muteyu, uyu nguyu akaba ari mushiki wa Joseph Kabila, yari afitemo 20%. No kuvuga yuko muri makeya iyi sosiyete yari abantu babiri, abadamu, mushiki wa president ndetse n'umugore w'umuntu w'inshuti cyane wareranywe na President Kabila. Iyo kompanyi yari ifite amafaranga menshi hagati y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2018. Za miliyoni z'amadolari y'Amerika zakuwe kuri konti ya Seed Oil yari muri banki ya BGF, zoherezwa ku zindi konti nanone n'ubundi muri banki ya BGF za kompanyi zitari za leta. Zimwe muri izi kompanyi zari z'abantu b'umuryango wa Joseph Kabila, abantu ba hafi ye bakorana ubucuruzi, cyangwa se nanone abantu bo hafi bakorana n'umuryango wa president barimo na bene wabo w'umugore we. Ibyo bintu byabaye hagati y'ibihumbi 2001 kugera mu bihumbi 2019. Imwe muri izo kompanyi yamenyekanye neza
ni Kwanza Capital. Kwanza Capital nayo ikora ubucuruzi butandukanye burimo ubw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibitoro. Wari uyifitemo imigabane myinshi kugeza ubwo ni umunyemari ukaze cyane muri Kongo witwa Pascal Kinduelo. Uyu mugabo kandi yaranafite indi migabane mikeya muri Sud Oil. Bwana Kinduelo yarakuriye banki ya BGF muri icyo gihe, ni ukuvuga mbere y'ibihumbi 2017. Yari yarahoze ari nyiri kompanyi ya Sud Oil nanone icyo gihe, nyuma birahinduka aza kuyobora indi kompanyi anayigiramo imigabane myinshi. Ubwo ni ukuvuga yuko noneho Sud Oil baje kuyiha undi muntu uyikuriye, bitangiye kuvanga. Gusa iperereza ryaje gusanga iyo banki yaremeye yuko ikompanyi ya Sud Oil ibikuza kuri konti amafaranga y'agaciro kenshi, hari harimo miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika yabikurijwe rimwe. Ubundi amategeko avuga yuko hemewe kubikuzwa gusa ku munsi umwe amafaranga atarenga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika mu buryo bwa cash. Iyo bitagenze gutya, ubwo ni mafaranga ugenda yohereza ku yandi makonti, nta kubikuza ngo utware amafaranga mu bikapu. Aya ngaya ashobora kurenzwa gusa ku mpamvu zihariye kandi zagenzuwe neza n'ubuyobozi bwa banki, nko mu gihe habayeho ibibazo byihutirwa mu gihugu cyangwa se ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Nta makuru nanone BBC Africa Eye yabonye ku makuru yamenwe ku bijyanye n'uburyo aya mafaranga yabikujwe neza. Gusa amafaranga yagiye abikuzwa kuri konti ya Sud Oil ntabwo ari munsi ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 4. Aya mafaranga yabaga amaze kubikuzwa, iperereza rigaragaza yuko yahitagaburirwa irengero. Joseph Kabila Kabange wari perezida wa Kongo hagati y'ukwezi kwa mbere 2001 kugera mu kwezi kwa mbere 2019 yafashe ubutegetsi nyuma y'iminsi 10 se perezida Laurent Désiré Kabila yishwe mu ntambara ya kabiri y'isi ya Kongo. Joseph Kabila wari umusirikare yemerewe kugumana ubutegetsi nyuma y'amasezerano yiswe aya Sun City Agreement. Ni amasezerano yarangije intambara mu 2003. Mu 2006 yatorewe kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho byemewe yongera gutorwa mu 2011 muri manda ya kabiri ari nayo ya nyuma. Nk'uwahoze ari perezida, ubu ni senateri ubuzima bwe bwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arabyemerewe. Iyo myaka yose yaramaze ku butegetsi yatumye ibigo bikomeye cyane by'abo mu muryango we hamwe n'inshuti ze zikomeye bitunga amamiliyoni y'amadolari, yaba yaje mu buryo buciye mu mucyo, ariko amenshi muri ayo ngayo nayaciye mu buryo bw'icyuho ataramenyekanye neza. Aya ngaya rero ataramenyekanye neza ni nayo turimo tuvuga kuri uyu munsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bya mbere bikungahaye cyane ku mutungo kamere kurusha ibindi ku isi. Kubona aho gukura imari yari yo yose mu gihe bifitiye uburenganzira kuri ubu muri Kongo biroroshye cyane. Ariko igitangaje, umubare munini w'abantu batuye Kongo bariho mu bukene bukabije cyane, ku buryo nanone Kongo iri mu bihugu bya mbere bifite abakene nyakujya benshi ku isi. Umwe mu nshuti za perezida Joseph Kabila wakungahaye bidasanzwe ni uwitwa Galtla cyangwa se Gatler. Avuka mu muryango uzwi cyane w'abacuruzi ba diyama, avuka i Tel Aviv, ni umuyahudi. Uyu nguyu yageze bwa mbere muri Kongo mu 1997 mbere gato yuko se Laurent Désiré Kabila ajya ku butegetsi. Mu 2000 ubwo intambara ya kabiri ya Kongo yaje no gukora perezida Kabila yari irimo kuba, Gatler yemeye gutanga miliyoni z'amadolari kugira ngo bagure imbunda, bigaragazwa na raporo y'umuryango w'abibumbye. Mu kumwishyura rero yahawe rugari mu gihugu, acuruza uko yishakiye ibirombe by'amabuye y'agaciro ya diyama muri Kongo, arihaza. Gatler yaje no kugirirwa icyizere n'umuhungu wa Kabila, ni ukuvuga Joseph. Yaramaze kujya ku butegetsi, nawe amuha icyo yashakaga cyose muri Kongo, aracuruza karahava. Uyu Gatler ntabwo yacuruje amafaranga ye wenyine. Umugabane munini w'aya mafaranga yari y'umuryango wa Kabila. Ikompanyi zigenzurwa na Gatler zakoze ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, ahakura kayabo ku bwa Kabila. Inyandiko zari zaragizwe ibanga zigaragaza yuko benshi muri abo bantu bafite amafaranga muri Kongo b'umuryango wa Kabila cyangwa abandi bantu bari bamwegereye bagiye bagura amazu n'inyubako bihenze, bimwe mu Burayi,
ibindi muri Afrika y'Epfo. Hari inyandiko zivuga yuko hagati y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2018 Kabila ubwe ku giti cye yakiriye miliyoni 10 z'amadolari zavuye mu bucuruzi bwa peteroli. Aya mafaranga yose Kabila adakuyeho na rimwe ngo ahise ajya kugura ubutaka n'ibikingi n'amazu muri Afrika y'Epfo. Andi mafaranga nanone Kabila kimwe n'abantu b'umuryango we n'abandi bantu bamwegereye ngo bayaguze inyubako muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe muri abo ngabo ni uwitwa Ezekiel. Uyu Ezekiel we ubwe ku giti cye yahawe miliyoni 53 z'amadolari y'Amerika ava kuri konti ya Seed Oil. Hari abantu benshi bagiye babona amafaranga avuye muri iki kigo no mu bindi bigo bitandukanye byavanaga amafaranga mu isanduku ya leta. Hari nk'abantu bivuga yuko bacuruzaga imivinyo muri Kongo yose. Ariko muri iyi dosiye nanone hari abantu babiri, Alewan hamwe na Marc Pierrebeuf. Abangaba ni inshuti za hafi za Perezida Joseph Kabila. Bivugwa yuko aba bantu babiri banabita duo nk'abantu bakorana. Bivugwa yuko abangaba ari bo bagenzura bya hafi ubucuruzi n'amafaranga byose by'umuryango wa Perezida Joseph Kabila. Kongeraho wa Muyahudi nakubwiye. Bivugwa yuko abangaba ari bo bagenzura bya hafi ibikorwa byose by'ubuhinzi n'ubworozi bikuye mu cyitwa Grands Élevages du Bas Congo. Iki ngiki ni igice kingana ukwacyo kinini koko kirimo ibikorwa byose by'ubuhinzi n'ubworozi, ubwo birumvikana n'inganda zabyo. Kirimo amafaranga menshi hafi gutunga umujyi wose wa Kinshasa. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2016 umwe muri aba bagabo Marc Pierrebeuf yakuye kuri konti 640 by'amadolari y'Amerika liquide. Aya mafaranga yakuye kuri konti ya Seed Oil muri ya banki ya BGF. Nyuma y'ukwezi kumwe itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2016 umuhungu we Andre Wan we yavanye kuri konti miliyoni 1,100,000 by'amadolari y'Amerika n'ubundi avanye kuri konti. Ikibazwa n'ahana aya mafaranga yabagavuye. Aba bantu bose BBC yarababajije ariko nta numwe wigeze ashaka kugira ikintu atangaza kuri aya mafaranga agana gutya. Mwagumye kumva tuvuga ikintu cyitwa Seed Oil, ikompanyi y'agatangaza icuruza ibitoro n'amabuye y'agaciro ikagira konti muri BGF. Impamvu amafaranga yose arahangaha yavaga nuko byaje kumenyekana yuko iyi kompanyi ari umutungo bwite wa Joseph Kabila, noneho ugacungwa bya hafi n'abantu bamwegereye, ariho bakuraga amafaranga. Hari umugabo w'umukire witwa Philippe de Merluz. Uyu nguyu ni umunyamafaranga w'umuflama w'umubirigi. Ni inshuti ya hafi cyane ya Joseph Kabila kuva mu myaka myinshi. Afite ikigo cyitwa ATC. Iki kigo rero bivugwa yuko aricyo cyari gishinzwe kugura amazu n'ibikingi hanze ya Afrika bigenewe Perezida Joseph Kabila n'abantu bo mu muryango we barimo na mushiki we. Iki kigo ni nacyo cyaguze inyubako ihenze cyane y'agatangaza ahantu hitwa 43 Avenue Tombalbaye Igombe. Aha Tombalbaye baguze inyubako ni muri Nigeria. Aho ngaho naho Perezida Joseph Kabila afite umuturirwa. Na amafaranga menshi mu by'ukuri Perezida Kabila n'abantu b'umuryango we n'abamwegereye bya hafi bagiye babona, menshi aturutse mu isanduku ya leta cyangwa mu bigo bya leta bikora ubucuruzi, by'umwihariko ibicuruza amabuye y'agaciro n'ibindi bigo bitandukanye byakira amafaranga menshi ya leta. Ikompanyi zigenzurwa na wa mugabo w'umuyahudi Getler zakoze ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, ahakura kayabo ariko nawe andi mafaranga akayacururiza Kabila Perezida, mushiki we, umugore we n'abandi bantu ba hafi bo mu muryango we. Congo Hold Up. Inyandiko zigaragaza uko Joseph Kabila n'abantu be bakamye umutungo wa Kongo bitavugwa. Byanyuze muri Seed Oil yiswe ikompanyi y'umuzimu kubera yuko itapfaga kugaragara. Mu gice cya mbere twabanyuriyemo uburyo Joseph Kabila n'inshuti ze za hafi nabo mu muryango we banyereje urufito n'ipusi tasimbuka. Amafaranga Kabila atari kubasha kwikorera mu mushahara we gusa mu gihe cy'imyaka 250 ahembwa, ntabwo ari kuyakorera. Reka dukomeze inyandiko ziva imuzingo. Ubu butunzi bwa Kabila bwahishwe bwiswe Congo Hold Up. Turakoresha n'umundi inyandiko zashyizwe ahagaragara
na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa ya RFI n'ihuriro ry'abanyamakuru mu Bufaransa Mediapart n'izindi nyandiko zagiye zijya ahagaragara zakuremo iperereza rikomeye cyane ku mafaranga menshi yanyerejwe muri Kongo. Ikaze. Inyandiko zibarirwa mu mamiliyoni za banki hamwe n'ibikorwa byose bya banki cyangwa transaction zaciye kuri banki yitwa BGFI, Banque Gabonaise Française Internationale, nizo zashyizwe ahagaragara zigaragaza inyerezwa iyobywa ry'akavagari k'amafaranga yari yakagombye kuba umutungo bwite wa leta. Mu bantu b'ingenzi bivugwa yuko ari bo ako kavagari k'amafaranga kerekezagaho, nimero ya mbere Joseph Kabila, wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongeraho umuryango we n'inshuti ze za hafi n'abandi bakoranaga bya hafi muri business. Igice cya mbere cy'iperereza kuri izi nyandiko ziswe Congo Hold Up cyakozwe kuri sosiyete yitwa Seed Oil hamwe n'amasosiyete yayo ayishamikiyeho. Bigaragara yuko bakiriye miliyoni zirenga 90 z'amadolari y'abanyamerika. Ni iperereza ryakozwe na Mediapart y'abafaransa hamwe na European Investigative Collaborations EIC n'abafatanyabikorwa bayo barimo ibitangazamakuru 17 bikomeye birimo na RFI hamwe n'imiryango 5 itegamiye kuri leta nayo irwanya inyerezwa ry'imitungo. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa neza iyi sosiyete ya Seed Oil iva hehe kandi yakiriye akayabo k'amafaranga kangana gutya bivuye he. Seed Oil ni iki? Nta wundi muntu wari usanzwe wari kumenya iby'iyi sosiyete, nta numwe uretse gusa umurinzi wo ku muhanda wa Tombalbaye 43. Nyamara ariko kuva mu 2014 iyi sosiyete y'ibanga cyangwa kwiti y'abaringa byavugaga yuko yacuruzaga ibitoro. Bigaragara yuko yagenderaga ku mategeko n'amabwiriza yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhanda iherereyeho twawubonye ni Tombalbaye 43 Avenue, ahabarizwa icyo wakwita ibicuruzwa byayo. Ikagira inyubako ihebuje ni mu mutima wa Kinshasa, umurwa mukuru. Abari mu iperereza niho batangiriye, baza kuhasanga umurinzi warindaga isosiyete ya Seed Oil. Umurinzi mbere yo kubaganiriza yarabarebye arabanza arabakosora kubera yuko ibyo bari bavuze bitari byo. Ati non, ici c'est pas Seed Oil, c'est chez Kabila. Mu yandi magambo hatoya, ntabwo ahangaha ari ku isosiyete ya Seed Oil ahubwo ni kwa Kabila. Muri iki gihugu cyo muri Afrika yo hagati hakunze kubera amahano n'amabi byinshi, intambara, barusahurira mu nduru, amasosiyete n'ibihugu bicukura kandi bikiba umutungo wo munsi y'ubutaka bwa Kongo, icuruzwa ry'amabuye y'agaciro ritemewe n'amategeko, ibikomoka kuri petrole n'ibindi. Ubwo nirinze kuvuga ibijyanye n'imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba. Ibi ni ibintu abanyekongo bahora bijujutira kuba batabasha kugera ku bwiza n'umusaruro w'ubutunzi buri munsi y'ubutaka bwabo, ahubwo ikibageraho gusa buri munsi ari ingaruka mbi zifatwa ry'ibyemezo n'ubu bucukuzi bungana gutya. Abanyekongo barenga 70% baracyabeshejweho no munsi y'idolari ry'abanyamerika. Reka tugaruke ku buryo ubujura cyangwa se kuyobya amafaranga byabaye, kugira ngo twumve neza uburyo ibi byakozwe. Mu gihe cy'amezi 9 ibitangazamakuru mpuzamahanga 19 byahujwe n'umuryango w'itangazamakuru w'ubufatanye ku nkuru zicukumbuye wa European Investigative Collaborations. Ibyo bigo birimo Radio France Internationale RFI hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta 5. Icyo gihe cyose bakimaze basesengura amakosa akomeye akuye mu nyandiko zapapuwe banki yo muri Afrika. Ni impapuro zingana na miliyoni 3.5 z'inyandiko zakoreho transaction cyangwa ibikorwa bya banki. Ni ibikorwa bya ya banki twavuze BGFI, ishami ryayo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byakozwe mu gihe cy'imyaka hafi 10, ni hagati y'imyaka y'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2018. Izo nyandiko zageze mu biganza by'umuryango utegamiye kuri leta urengera abamena amabanga muri Afrika ku bw'inyungu rusange witwa Plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, hamwe n'ikinyamakuru gikomeye cyo mu Bufaransa Mediapart. Bwana Francis Selemani wareranwe na Joseph Kabila niwe wari umuyobozi wa banki ya BGFI muri Kongo. Ishami ry'iyi banki muri Kongo ryitwa BGFI Banque RDC.
ubwo ni banke gabonaise française internationale muri Congo. Kimwe no muri Gabo na Congo Brazzaville, BGFI RDC ni banki ya perezida. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo iyi banki yageraga muri Congo, mushiki wa Joseph Kabila witwa Gloria Mteyu yahise ahabwa imigabane y'iyi banki ingana na 40% y'igishoro cyose cya BGFI Congo, kandi yabeho ntandi mananiza. Icyakozwe no kwandika yuko afite uwo mugabane wose, nta gutanga amafaranga cyangwa kubitsa amafaranga runaka kuri iyi banki cyangwa kugura ibikorwa byayo byari byo byose. Barabyanditse gusa ko ubwo ako kanya Gloria Mteyu mushiki wa Kabila ahise ahabwa 40% by'igishoro cya BGFI Congo. Muri 2013 Francis Selemani ufatwa nk'umuvandimwe neza wa Kabila yabaye umuyobozi mukuru noneho wa BGFI Congo cyangwa RDC. Kuva ubwo bafatanyije ibikorwa byose birimo gusunikira urufito rwabo mu bindi bihugu cyangwa ibikorwa bitandukanye kugera mu kwezi kwa 5 2018. Isesengura n'iperereza ku nyandiko ziswe Congo Hold Up ryerekana uburyo umuryango wa Kabila n'amashumi ye ku bufasha bwa BGFI bakiriye miliyoni 138 yavuye mu isanduku ya leta hagati y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2018. Aya mafaranga yanyerejwe mu mutungo wa leta ahwanye n'imyaka ibihumbi 250 y'umushahara mpuzandengo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. No kuvuga yuko ubungu bukorera umushahara fatizo muri Congo, aya mafaranga umuntu yazayakorera mu binyejana 250 byose nakayabo. Narabikubwiye uretse teori twumva za Big Bang zavugaga yuko mbere yuko umuntu aza ku isi habayeho iturika ry'akamorso gato na kwa gapoint, ariko ubundi imyaka ibihumbi 250 ntabwo binazwi neza niba hari ikintu umuntu cyari kiri ku isi. Wibaze nawe kuva icyo gihe Kabila ahembwa kugera iki gihe niko byaba bivuga. Kuri ibyo ngibyo haza hiyongeraho akandi kavagari k'amafaranga yagiye abitswa mu buryo buzimbye cyane. Ayo ngayo arimo miliyoni 33 z'amadolari yabikijwe en cash. Hakaza nanone andi mafaranga miliyoni 72 z'amadolari atazwi inkomoko yayo yanyuze kuri konti ya BGFI muri banki nkuru ya Congo, Banque Centrale du Congo BCC. Mu gakino k'igiteranye rusange cyayo mafaranga yose ni societe yitwa Sid Oil yakinaga bene ako gakino. Iyi societe n'abantu bari bayifitemo imigabane barimo perezida n'amashumi ye bongeye gufatana none amafaranga arenga miliyoni 150 z'amadolari. Muri aya ngaya harimo miliyoni 28 z'amadolari yafashwe mu buryo buri en cash mu ntoki, na miliyoni 92 yagiye kuri konti zabo nanone muri BGFI. Byose bikubiye mu ngingo n'amategeko bigera kuri 7 byabagejeje ahangaha hose. Abo bantu bavumbuwe bate? Tureba amategeko. Itegeko rya mbere ni ugufata mu biganza ikompanyi yari isanzweho, prendre en contrôle d'une société existante. Kompanyi ya Sud Oil yashinzwe na Pascal Kindwelo mu 2008. Uyu ni umucuruzi w'umuherwe akaba n'ishumi ya Kabila. Yaje kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya BGFI RDC. Yabaye we nyuma y'imyaka 2 ishinzwe. Bwana Kindwelo yari yaranditsweho imigabane ya 60%. Ni ukuvuga yuko abari bafite imigabane myinshi n'aba babiri, ni Kindwelo na Madame Mteyu mushiki wa Kabila. Nyamara ariko nubwo byanditswe yuko yari yahawe 60%, hari indi migabane myinshi yari yahaye abandi bantu be. 40% by'iyi migabane yanditswe ku bakobwa be, Mina na Levi Kindwelo. Ku ikubitiro Sid Oil yari societe nyayo rwose icuruza ibikomoka kuri petrole. Yari ifite station za petrole zigera kuri 7 igomba kugemurira. Ariko mu mugambi muremure wari warateguwe neza. Mu bihumbi 2011 iyi societe yaje kugurisha station zayo zose, ubundi itimera nk'isinziriye. Abantu bareka kuyitekerezaho burundu. Yaje kongera gutora gatege ubwo ajyaga mu biganza by'umuryango wa Joseph Kabila. Biba biratangiye noneho. Officiellement hakurikijwe inyandiko y'inama ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 10 2013 nibwo habaye inama idasanzwe muri Sud Oil. Abanyamigabane bashya batangajwe uwo munsi ni Annette Lutale, umugore wa Francis Selemani Mtwale, yahawe 80%.
hanyuma hatangazwa nanone undi mugore umwe, Gloria Muteyu, mushiki wa Kabila, ahabwa 20% by'imigabane. Inama igitangira, ba Gerard bakuru b'iyi company bari bakiri babandi. Hari Pascal Kindwelo n'umwe mu bakobwa be. Ubwo inama yarangiraga, bose bahise batangaza yuko beguye, basimburwa na David Ezekiel. Abayobozi bashya banze guhita babyutsa ikompanyi neza, ahubwo mu mwaka wakurikiyeho nibwo bashyizeho amategeko yigenga. Gusa Umunyatanzania witwa David Ezekiel akaba n'umutoni n'umwizerwa ukomeye cyane wa Francis Selemani Mutale, we yari yaramaze gutangira akazi ko kugenzura ibikorwa bya Seed Oil byasubukuwe. Inyandiko za Congo Hold Up zerekana yuko binyuze kuri uyu mugabo patron we, umuyobozi mukuru wa BGF RDC, yagenzuraga buri kintu cyose n'akantu gato muri Seed Oil. Iperereza n'isesengura ryakozwe kuri konti za Seed Oil muri banki ya BGF ryerekana yuko hagati y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2018 bwana Francis Selemani Mtwale wareranywe na Joseph Kabila we ku giti cye yakiriye byibuze miliyoni 10 z'amadolari yavuye muri kompanyi ya Seed Oil. Aya mafaranga yakoresheje cyane cyane mu kugura imitungo myinshi muri Afrika y'Epfo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukuboko kwe kw'iburyo ni Umunyatanzania bwana David Ezekiel, ubwe nawe yabonye akayabo ka miliyoni 53 z'amadolari en cash yavanye kuri konti y'iyi kompanyi Seed Oil. Iki gihe bihita byumvikana yuko yaramaze kurenga amategeko agenga amabanki muri Congo ajyanye no kubika amafaranga no kuyagenzura. Amategeko avuga yuko hemerewe kubikuzwa gusa ku munsi umwe ibihumbi 10 by'amadolari. We ku munsi umwe yaramaze kubikuza miliyoni 53 z'amadolari, n'amafaranga menshi. So kuvuga yuko ibihumbi 10 bidashobora kurenzwa nubwo bivugwa n'amategeko, ariko amategeko avuga yuko umuntu ashobora kurenza aya mafaranga igihe gusa hari impamvu ikomeye cyane yasobanurira banki, kandi ari ibibazo byihutirwa, ndetse rimwe na rimwe ibyo bibazo bikaba bifite ingaruka ku bushobozi cyangwa ubutunzi bw'igihugu cyangwa umutekano. Ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika ni hafi miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ushobora kubikuza en cash ku munsi umwe. Isosiyete ya Seed Oil ni benshi bayungukiragamo, yanakoreshejwe kandi mu gutambutsa miliyoni 10 z'amadolari yishyuwe ibigo bikomeye byo mu mahanga. Ayo mafaranga bivugwa yuko ashobora kuba ari nka poste de vin cyangwa se nanone kabitugu kwaha. Tuzabibona mu nkuru izakurikiraho kubera ko hari agace ka gatatu k'iki kiganiro. Byose byagaragajwe n'ihuriro ry'abanyamakuru batandukanye mu Burayi bakora investigation. Inyandiko nyinshi bazishyira kuri RFI na Mediapart. Amafaranga menshi yanyerejwe byaje kugaragara yuko hari inyabubiri y'abagabo bayakabakabyeho biratinda. Abo n'abacuruzi bitwa Alain One hamwe na Marc Pierbeuf. Abangaba nabo ni amashuma akomeye cyane ya Perezida Joseph Kabila. Ni abagabo babiri batazwi na gato mu maso ya Rwanda, ariko nanone ni abagabo babiri bagenzura ubwami bw'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwijima ukomeye cyane. By'umwihariko kandi aba bagabo ni abanyamigabane bakomeye, bakaba n'abayobozi mu kigo gikomeye cyane gikora iby'ubuhinzi cya Grand Élevage du Badi Congo, ahabarizwa umutungo utagira ukungana w'ubuhinzi n'ubworozi wa Perezida Joseph Kabila. Itariki 25 y'ukwezi kwa gatanu 2016 bwana Marc Pierbeuf yabikuje akayabo k'amadolari 640 kuri konti ya Seed Oil iba n'ubundi muri BGF binyuze kuri sheke yahawe n'isosiyete ya Seed Oil. Noneho ku itariki 26 y'ukwezi kwa karindwi 2016 bwana Andre One, umuhungu wa Alain, nawe yabikuje miliyoni 1.1 by'amadolari y'Amerika, nawe yakoresheje sheke yahawe n'isosiyete ya Seed Oil. Babajwe kuri ingingo, Alain One hamwe na Marc Pierbeuf bararushiye bararumira, banga kugira icyo basubiza abanyamakuru babazaga. Binyuze ku banyamategeko babo bavuze yuko ibyo bari kubazwa ari ibinyoma by'abantu bafite umugambi wo kubasebya gusa. Itariki 3 y'ukwezi kwa 11 2021 ni mbere gato y'itangazwa ry'iyi nkuru, aba bagabo batanze ibirego mu nkiko bagaragaza yuko hari abantu bashaka kubasebya banduza amazina yabo. Iyi nkuru yari itarajya hanze. Abarezwe harimo ikinyamakuru cya Mediapart cyo mu Bufaransa hamwe na The Standard cyo mu Budage. Muri riperereza n'icukumbura
ibinyamakuru n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta n'amahuriro akora ubucukumbuzi byakoze ibishoboka byose, ariko bigeraho bigonga urukuta rwa beto ubundi biraceceka. Ni urukuta rwubatswe na Perezida Joseph Kabila, ku isonga Francis Selemani Mutwale, Gloria Muteyu mushiki wa Kabila, Pascal Kindwelo inshuti ya Kabila, David Ezekiel wagenzuraga ubucuruzi bwose bwa Perezida Kabila n'abandi benshi batandukanye. Abangabo bose banze kugira ikintu na kimwe batangaza ku bibavugwaho. Ahangaha rero twari tukiri ku itegeko n'ihame rya mbere ryo gufata mu biganza ikompanyi yari isanzwe ihari ariko ifite imbaraga nkeya, byakorewe ku isosiyete ya Sud Oil. Ni Gentil Gedeon Official mu gikurikiye. Dukomeze. Itegeko rya kabiri, guhitamo ibikurikije amategeko kandi bikagira aho bikorera. Nyuma yo kwigarurirwa n'umuryango wa Kabila mu ntangiriro za 2013, isosiyete ya Sud Oil nibwo yatangiye ibikorwa byayo bishya. Ubwa mbere yaguze inyubako yari ishaje cyane ya ATC, ikigo cy'umucuruzi w'imodoka witwa Philippe de Moilos, umuherwe w'umubirigi n'inshuti ikomeye cyane ya Perezida Joseph Kabila. Uyu nawe iyi nyubako ye yari yarayiguze mu myaka 2 yari ishize, ariko kubera yuko shebuja yarayikeneye arongera arayimugurisha. Iyi niyo nyubako twatangiye tuvuga, iri ku muhanda wa Tombalbaye 43 Avenue muri commune de Gombe mu mutima wa Kinshasa. Hari courrier nyinshi zari zikubiyemo ubutumwa zahishuye ibanga riri inyuma y'igurwa ry'iyi nyubako. Kubera icyo ariyo bahisemo, ubwo butumwa bwerekanaga yuko bwana Francis Selemani Mutwale asa nkaho ari we wari uri guciririkanya ku giciro cy'iyi nyubako ya Philippe Moilouze, ariko noneho akabikora mu izina rya Sud Oil. Nyamara ariko nta mwanya w'ubuyobozi runaka bigaragara yuko yari afite muri iyi sosiyete. Ubutumwa yanditse bwaragiraga buti: inshuti yanjye Francis, ndizera yuko umeze neza, emera yuko tugiye kurangiza iyi deal kandi yewe nta kibazo na kimwe mfite kuko ndakwizera, nicyo cy'ingenzi. Ubu butumwa bwo kugura iyi nzu bwanditswe ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 10 2013. Icyo gihe bwana Philippe de Moilouze yasabaga yuko yabona miliyoni 12 z'amadolari yagombaga kubona zikishyurwa kuri konti iba muri banki ya UBS i Geneve mu Busuwisi. Yavugaga yuko miliyoni 5 zahita zishyurwa ako kanya, hanyuma andi mafaranga asigaye akishyurwa urusorongo mu gihe kitarenze umwaka. Muri icyo gihe ariko isosiyete ya Sud Oil ayo mafaranga ntayo yari ifite. Yari ifite amadolari arenga gatoya 100,000 gusa kuri konti yayo. Gusa kuri bwana Francis Suleiman Mutwale wari warareranywe na patron w'igihugu bwana Kabila, akaba n'umuyobozi mukuru wa BGFRDC, ayo mafaranga kuyabona kara kabazo toto cyane. Kwari ukwikora mu gafuka gatoya k'akagobeko kaba ku ruhande rw'umufuka munini abandi bita barya inshuti. Yari amafaranga toto cyane, miliyoni 12 z'amadolari. Ku itariki 25 y'ukwezi kwa 11 2013 wari umunsi wo kugura no kugurisha. Banki nkuru ya Congo BCC yashyize miliyoni 5.5 kuri konti ya Sud Oil muri BGF. Miliyoni 7 z'amadolari zari zisigaye zatanzwe na banki ya BGF mu ishami ryayo ritanga inguzanyo, hanatangwa ingwate. Ni amafaranga yatanzwe bigaragazwa yuko azishyurwa mu bipengeri cyangwa ibyiciro 12. Buri kwezi hagombaga kujya hishyurwa na Sud Oil ku buryo umwaka uzashira amafaranga yose miliyoni 7 yashizemo. Sud Oil yakiranye yombi iyo nguzanyo, ndetse iyi kompanyi yarangije no kwishyura mbere cyane igihe cyari cyavuzwe. Mu kwishyura ariko hajemo amafaranga yabikujwe ariko afite inkomoko y'amayobera. Abajijwe kuri ubu butumwa agaragaramo, bwana Philippe de Moilouze wagurishije inzu yemeje yuko ubutumwa yandikiranaga na bwana Suleimani bwari uburebana gusa no kwizera yuko ingwate zari zatanzwe arizo, ndetse ngo bavuganaga ibijyanye no kwishyura, kandi ko mu butumwa bandikiranaga nta murongo n'umwe ugaragaza uburenganzira bwa Perezida Joseph Kabila muri iyi deal. Mu ntangiriro z'ibihumbi 2014 isosiyete ya Sud Oil yimuye ibiro. Icyicaro cyayo gikuru kijya mu nyubako ya Merluze yari yaraguzwe yaranavuguruwe. Abatangabuhamya benshi baganirije iperereza
bavuga yuko iyi sosiyete nta mukozi n'umwe wayirangwagamo, ntawe yagiraga, ndetse yewe ngo nta n'ibiro by'umuyobozi wayo David Ezekiel byabagamo. Umwe mu batangabuhamya yaragize ati, uyu mugabo Ezekiel yazaga rimwe na rimwe aje nko gukemura utubazo tumwe na tumwe tujyanye n'inyubako. Isosiyete y'umuzimu cyangwa se isosiyete itabaho cyangwa itagaragara, niko yari imeze. Mu buryo buzwi kugera n'ubu, Seed Oil iracyari sosiyete ikora ubucuruzi bw'ibitoro, ni nako yanditse mu byangombwa byemerera gukora. Gusa itsinda ry'abacukumbuzi babuze ikimenyetso na kimwe cyerekana ibikorwa byayo mu gace iherereyemo. Ntabwo yanditswe nk'umusoreshwa muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Nta musoro n'umwe iyi sosiyete iratanga muri leta. Ntigira nimero yo gusoreraho cyangwa se indi nimero iranga ubucuruzi. Muri makeya, Seed Oil ntigaragara hano na hamwe, niyo mpamvu bayita umuzimu, Société Fantôme cyangwa se Compagnie de Coquille Vide. Ibikorwa rudori isosiyete ya Seed Oil bigaragara yuko yaba yarakoze nibyo yakoranye na Banque Gabonaise Française Internationale. Bya bikorwa twavuze byo guhererekanya amafaranga nayo yagendaga ava ahantu hadasobanutse neza, amenshi ava muri leta. Mu kwezi kwa 4 2014, Seed Oil yakodesheje igice cya garage ishaje cyane nko kugira ngo igire aho ibarizwa imbere ya banki no kugira ngo ihagire ubushyinguro bw'inyandiko zayo. Seed Oil hamwe na sosiyete yashinzwe na Bwana David Ezekiel yitwa Horizon Congo zakodesheje banki inyubako 3. Banki bigaragara yuko yishyuye igiteranyo cy'amadolari y'Amerika 784. BGF kandi yishyuye Seed Oil andi mafaranga angana n'ibihumbi 934 by'amadolari. Anga yo yari yo kugura ikompanyi z'abayobozi bakuru ba banki, harimo amafaranga ibihumbi 145 y'amadolari y'Amerika, yo kugura imodoka 2. Imodoka imwe ni y'umuyobozi mukuru wa banki Bwana Francis Selemane, hamwe n'uyumuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya banki ubwo ni Bwana Pascal Kindwelo. Amafaranga bigaragara yuko yatanzwe, ariko ntabwo bizwe neza niba imodoka zaraguzwe. Ariko abacuruzi basanze ibihumbi 276 by'amadolari gusa ariyo yishyuwe na Seed Oil nko kugura imodoka. Bishobora kwerekana yuko BGF yagiye kuba gatatu igiciro cyari cyavuzwe muri facture ya mbere. Itegeko rya gatatu, kwiyubakira umuyoboro bwite wacu. Abacukumbuzi basanze koko ariko bimeze, ari kwiyubakira umuyoboro, mettre sur pied ce réseau. Tugeze mu 2014. Muri uyu mwaka affaire ikomeye cyane kuri Bwana Francis Suleiman Mutwale byasaga nko kwari gushaka kugenzura banki yindi nshya. Kugira ngo abashe kubigeraho, azabanza gushinga isosiyete nshyashya. Iyi ngiyi yaje yitwa Kwanza Capital. Wari uyifitemo imigabane ya mbere myinshi ni umunyemari wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Pascal Kindwelo. Twabonye yuko yari afite 80% by'imigabane. Yarakiri kandi umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya BGF. No muri Seed Oil yari afitemo 20% by'imigabane yose y'isosiyete nshyashya. Nkuko byari byashiwe n'umuryango utegamiye kuri leta witwa The Century, ukaba n'umwe mu miryango ikomeye cyane igize itsinda ryakoze inyandiko za Congo Hold Up. Bagaragaje yuko Kwanza Capital yari banki ikora ishoramari mu ibanga rikomeye cyane, ariko ikaba banki y'umuryango wa Joseph Kabila. Kuva iyi banki ya Kwanza Capital yashingwa, banki nkuru y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yarayihaye stati y'ishoramari ryihariye, Institut Financière Spécialisé. Kugera uyu munsi iyi stati ihabwa ibigo by'imari bifite intego z'inyungu rusange. Isesengura ryakozwe ku nyandiko za Congo Hold Up kuri za konti ryagaragaje yuko Seed Oil yateye inkunga Kwanza Capital amafaranga agera kuri miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika, ahanini binyuze mu kunyereza no kuyobya umutungo wa leta watikiriraga amahangaha. Igikorwa cya mbere cyakozwe kuri konti ya Kwanza Capital muri banki ya BGF cyakozwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 2014. Cyarugwa Kwanza Capital miliyoni 5 z'amadolari atanzwe na Seed Oil. Ni inkunga yari yiteye yaje ihurirana n'umunsi banki nkuru y'igihugu yari yoherereje Seed Oil amafaranga angana gutyo n'ubundi miliyoni 5 z'amadolari, ni miliyari hafi 5 cyangwa zirenga gatoya uvunjishije mu manyarwanda. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 11 2014
Seed Oil yashyize izindi miliyoni 3 z'amadolari kuri konti ya Kwanza Capital. Ako kanya ahita abikuzwa cash na Pascal Kindwelo. Aya mafaranga Seed Oil yari yarabonye aturutse mu yindi sosiyete yitwa Igihugu. Nanone Igihugu ni sosiyete ifite ihuriye cyane n'amashumi ya Joseph Kabila y'inzobere mu gutumiza ibiribwa. Isesengura ry'inyandiko ryerekana yuko Igihugu nayo yabonye amafaranga aturutse muri banki nkuru y'igihugu. Ni amafaranga yagenewe inyungu za rubanda yazimiriye mu bikorwa by'inshuti n'abavandimwe wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange. Icyo gihe rero Kwanza Capital yahise itangira ubucuruzi bukomeye cyane bwo kuguriza abantu mu buryo bwihariye. Aba mbere yagurije ni SCTP, ikigo rusange gishinzwe ibyambu n'ubwikorezi bukorerwa mu mazi. Kwanza Capital yayigurije miliyoni 24 z'amadolari y'Amerika. Yagombaga kwishyurwa inyungu irenga miliyoni 1.3 by'amadolari. Inguzanyo ya kabiri yahawe ikigo cya Fritech gishinzwe imirimo rusange muri Kongo, nacyo kikagenzurwa n'inshuti za Joseph Kabila. Iki ngiki cyo cyagurijwe miliyoni 3.7, cyagombaga kuzishyura miliyoni 4.1, ni inyungu ingana n'ibihumbi hafi 500. Inyandiko za Congo Hold Up zemeza kandi yuko bimwe mu byahishuwe n'umuryango wa The Century, uyu muryango wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'2014 watangaje yuko Kwanza Capital yagerageje kugura imwe muri banki zikomeye muri Kongo. Ni banki ikomeye y'ubucuruzi muri Kongo ya BCDC. Umwe mu banyamigabane ukomeye cyane w'iyi banki akaba n'umucuruzi w'umubirigi ni bwana George Forest. Isesengura n'icukumbura ryakozwe kuri konti za Kwanza Capital ryerekana yuko itariki 12 z'ukwezi kwa 12 2014 BGF yahawe amabwiriza yo gushyira miliyoni 2 kuri konti ya bwana Forest iba muri banki y'ubucuruzi ya BCDC. Iki gikorwa ntabwo cyabayeho, ahubwo cyarahagaritswe kubera kubura sinyatire yayo y'umuntu wari utanze ayo mabwiriza. Nubwo umukono wari wabuze, ariko abantu bo muri banki ya BCDC bashyizwe igitutu gikomeye cyane ngo bashyire ayo mafaranga, ariko nabo babibamba banga kubikora. Byarangiye byanze, binarakaza cyane bwana Francis Selemani Mtwale. Ahangaha rero nawe yahise havana igitekerezo kindi cyo gushaka kwishingira banki ye nshyashya y'ubucuruzi. Yaranabigerageje, ashaka kuyishinga yitwa Alliance Bank, hanyuma imigabane 80% ikagirwa na Kwanza Capital. Gusa byarangiye kwitangiza bidakunze. Impamvu bitakunze nuko harakeneye amabanki yo hanze bagomba gukorana ku buryo bajya bakoresha amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho gukoresha amafaranga asanzwe muri Kongo. Gusa abantu bakoranaga bose bamuteye umugongo, bavuga yuko batakwemera kwizirikaho icyo gisasu cyo gukorana na banki y'umunyamuryango wa Kabila. Bavuga yuko wenda igihe politike yahinduka amafaranga yabo ashobora gutikira burundu. Aho tugeze ahangaha niho inkuru itangiye kuryoha. Ubutaha ni agace ka gatatu ka Congo Hold Up. Congo Hold Up ni agace ka gatatu k'inyandiko zibanga zigaragaza ubusahuzi bukomeye cyane bwakozwe na Perezida Kabila n'inshuti ze zari zegereye ubutegetsi mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwe. Amagana y'amamiliyoni yaranyerejwe avuye mu isanduku ya leta. Mu kiganiro cyacu cya kabiri twari tugeze ku itegeko rya 4. Ryo ryaravugaga ngo uruzirikana inkomoko, puisse directement à la source. Amateka y'ikompanyi yitwa Seed Oil akomereje mu 2015 arahindukana n'igihugu. Iherezo rya manda ya kabiri ya Perezida Joseph Kabila ryari ryegereje, kandi inteko ishinga amategeko imubuza kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Amatora arateganyijwe mu kwezi kwa 10 2016. Mu kwezi kwa mbere 2015 inteko ishinga amategeko yasuzumye umushinga w'itegeko ry'itora. Hasanzwemo ingingo zimwe na zimwe zishobora gusubika amatora, ari nako byagenze. Ni umugambi byavuzwe yuko n'ubundi byari ibyifuzo byo kwa Perezida Joseph Kabila ngo agumane ubutegetsi mu gihe runaka abashe gushyira ibintu ku murongo kabone n'ubwo yagenda. Gusa ibi ngibi byavuzwe yuko n'ubundi bitakurikije amategeko. Byahise biteza imyigaragambyo yajemo no kumeneka kw'amaraso mu mijyi ikomeye cyane nka Kinshasa. Abantu 40 icyo gihe barapfuye. Gusa imyigaragambyo ntabwo yakuyeho umwanzuro w'inteko ishinga amategeko
ko amatora agomba kuba asubitswe kubera ingengo y'imari yagombaga kugendera muri aya matora itari hari biba urwitwazo. Ikibazo cy'ingengo y'imari cyamaze imyaka 2 yose Kabila gitegetse igihugu kandi manda ye yararangiye, ariko byagaragaraga yuko nubwo atava ku butegetsi bwose hari ibyo ari kugenda ashyira ku murongo mu buryo bw'ibanga ashobora kuzavana nabyo mu nzira. Amasezerano ya politiki yo mu kwezi kwa 12 2016 yerekeye imitunganyirize y'amatora niyo yagaragaje yuko amatora agomba gusubikwa akazasubukurwa uko ingengo y'imari yabonetse. Perezida Joseph Kabila yari yicariye umuriro w'igitutu cy'abigebije imihanda bashaka yuko agomba kuva ku butegetsi mu gihe ibyo ngibyo bitagenwa n'itegeko nshinga. Muri iki gihe cy'igihirahiro no kutizerwa muri politike kwa Joseph Kabila hagati y'2015 n'2016 nibwo ikompanyi ya Seed Oil yakiriye akavagari k'amafaranga menshi avuye mu isanduku ya leta. Isosiyete ya Seed Oil na banyirayo basaga n'abakina sinabyaye na leta. Amadolari arenga miliyoni 66 mu myaka 2 gusa yarasahuwe. Amafaranga yisukiranyaga nk'amano ziva mu ijuru zigwa mu butayu aturutse muri banki nkuru y'igihugu BCC. Iki gihe banki nkuru y'igihugu yari iyobowe na Deogratias Mutombo, inshuti magara ya Joseph Kabila, akaba n'umuntu w'imbere cyane mu kugenzura imitungo migari ya Perezida Joseph Kabila n'umuryango we. Inyandiko za Congo Hold Up zerekana yuko BCC ibinyujije muri BGF yashyize miliyoni 55 n'ibice 4 z'amadolari y'Amerika muri kompanyi ya Seed Oil. Ahangaha hari harimo miliyoni 30 mu buryo butunguranye cyane icyarimwe zashyizwe kuri konti ku itariki 29 y'ukwezi kwa 9 2016. Mu gushyiraho aya mafaranga inyandiko yaverishirijweho zari zanditseho ngo ni nivellement. Ibi ngibi bikorwa iyo wowe ufite konti ebyiri muri banki runaka, hanyuma amafaranga kuri konti imwe ukayimurira ku yindi konti. Amwe akaba yajya kuri iyo konti, ariko birumvikana ko konti zose ziba ari izawe muri banki imwe. Nivellement. Gusa nubwo ariko hari handitsweho ibi ngibi ntabwo byari ukuri, yari amanyango yo kunyereza. Abajijwe na RFI hamwe n'abandi bacukumbuzi benshi ku bijyanye n'iki gikorwa cya nivellement muri banki, kimwe n'abandi bose, banki nkuru ya Congo BCC noho zari guverineri wayo bwana Deogratias Mutombo ntabwo bigeze basubiza. Ikompanyi ya leta ikora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Gikennye nayo yagaragaye muri izi nyandiko zibanga. Iyi ngiyi bigaragara yuko yashyize miliyoni 20 kuri konti ya Seed Oil. Umuherwe Albert Yuma, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'iyi kompanyi ya Gikennye, nawe ni inshuti ikomeye cyane, inshuti magara ya Perezida Joseph Kabila. Muri make yerega tutararengaha, abayobozi b'ibigo bikomeye cyane by'ubucuruzi muri Congo, abayobozi b'ibigo by'imari muri Congo, n'abayobozi b'imiryango ikomeye cyane igize ihuriye n'amafaranga cyangwa amaperereza cyangwa ibindi byose by'ingenzi muri Congo bari inshuti za Perezida Joseph Kabila. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 6 2016 iyi kompanyi ya Gikennye ya leta icukura amabuye y'agaciro bikoreye muri banki ya BGF yashyizeho nanone miliyoni 2 z'amadolari kuri konti ya Seed Oil, yandikaho yuko ari solde avance sur fiscalité cyangwa se nanone amafaranga asigaye ku misoro. Ni ukuvuga yuko byari kwishyura umusoro wa leta. Amafaranga ageze kuri konti ya Seed Oil amaze guhindurwa kera, noneho izina yari yahawe yiswe solde de train $10 millions. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 2017 Gikennye yakoze igikorwa cyo kwimurira amafaranga muri Seed Oil. Kuri inshuro byarakayabo ka miliyoni 15 z'amadolari, kimwe na miliyoni 30 z'amadolari zari zivuye muri banki nkuru y'igihugu. Aya ngaya nayo yiswe paiement alimentation de notre compte. Albert Yuma yanze kugira icyo avuga kuri ibi ngibi, ariko bigaragara yuko aya mafaranga n'ubundi yarasawe mu isanduku ya leta. Ikindi kibazo cya rutura cyagaragaye mu nyandiko za Congo Hold Up ni iki: byagenze bite ku mafaranga yishyuwe abasirikare 925 b'abanyekongo bari bagiye mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica mu butumwa bwiswe MINUSCA? Aha naho hari ikibazo. Mu kwezi kwa mbere 2016
umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo guhagarika ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibirego byo gufata ku ngufu abana batoya. Mu kwezi kwa 12 2015 no mu kwa gatatu 2016 umuryango w'abibumbye wishyuye inshuro ebyiri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo miliyoni zirenga 7.3 by'amadolari. Na amafaranga yaragenewe igikorwa cyo kuba ingabo z'iki gihugu zaritabiriye ibikorwa by'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri MINUSCA muri Centrafrica. Amafaranga yashyizwe kuri konti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri muri banki ya Citibank i New York. Abajijwe kuri iki kibazo, ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye yagaragaje yuko yakiriye itegeko ryo kwishyura amafaranga yiswe ibirarane by'ubukode by'ubutumwa buhoraho les arrières de loyer de la mission permanente. Hanyuma aya mafaranga yari ko basigaye yari miliyoni 6.8 z'amayero akayohereza kuri banki nkuru y'igihugu binyuze muri BGFI RDC. Nibyo koko ayo mafaranga yaroherejwe, ndetse uwo munsi yahise anaha ubutumwa banki nkuru y'igihugu ko ayo mafaranga yayohereje byari sawa. BGFI yakiriye miliyoni 6.8 z'amayero ku itariki 16 z'ukwezi kwa 5 2016, ariko aho guhita yashyikiriza banki nkuru y'igihugu BCC yahise yaruhukiriza muri Sud Oil, murayibuka, ikompanyi ya Joseph Kabila. Amabwiriza y'aya mafaranga ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 4 2016 yavuye muri Citibank yerekanaga yuko aya mafaranga yagombaga koherezwa kuri konti ya BCC, banki nkuru y'igihugu ifunguye muri BGFI. Ariko mu buryo butangaje, ahubwo kuri uwo munsi na banki nkuru y'igihugu ya Kongo yashyize kuri konti ya Sud Oil andi mafaranga nanone arenga kuri aya miliyoni 7.5 by'amadolari y'abanyamerika. Bivuze yuko ku munsi umwe Sud Oil yakiriye miliyoni 14.3 by'amadolari y'Amerika ku munsi umwe. Dore noneho itegeko rya gatanu, gusorerwa, imposer sa taxe. Kugira ngo ibigega bitindikiye amafaranga bya Sud Oil byuzure, bwana François Selemani Mtwale, patron wa BGFI RDC, yashatse intyoza zishoboka zose mu bijyanye na banki ku buryo bagombaga kubikora. Hanyuma bikagorana cyane kuba hagira uvumbura ibigo bya leta byagiye bishyira amafaranga muri uru ruganda. Ariko nanone ugisesengura neza konti za Sud Oil uhita utangira kubyibazaho cyane. Wakwibaza niba ibigo bya leta n'inganda zitandukanye byarashyiriweho umusoro ugomba guhabwa Joseph Kabila n'inshuti ze. Muti gute? Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 2019 ikigo cya SCTP gishinzwe ubwikorezi n'ibyambu cyakoze igikorwa cyo kwimurira amafaranga cyakuye kuri konti yacyo muri BGFI. Ayo mafaranga yari miliyoni 1.16 by'amadolari y'Amerika akirwa ku yindi konti n'ubundi iba muri iyi konti ya BGFI, iyo yitwa OR VIP. Ayo mafaranga yiswe kwishyura ideni ritari ryishyurwa, remboursement impayé. Ku munsi ibingibi byakozweho, nabwo Sud Oil yahise yakuraho muri cash kuri iyo konti. SCTP ibajijwe kuri ayo mafaranga yarinumiye. Abacukumbuzi kandi babonye ukundi guhererekanya ko amafaranga kutanyuze mu mucyo kwateye inkeke byakozwe n'inteko ishinga amategeko ubwo hari itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 2016. BGFI yakuye kuri konti y'inteko ishinga amategeko ibihumbi 375 by'amadolari yiswe ibihano by'ubukererwe cyangwa penalité de retard. Gusa ntabwo higeze hagaragazwa ibi bihano ibyo ari byo n'icyabikerereje. Kandi noneho kuri uwo munsi ayo mafaranga yose yimuriwe kuri konti y'ikigo cya Sud Oil. Uwo munsi kandi nabwo amafaranga yahise abikuzwa en cash. Babashijwe na RFI n'abandi bacuruzi bose, Obi Manuku hamwe na Elize Munembwe bayoboraga inteko ishinga amategeko icyo gihe, banagaragaje yuko batigeze bahana gatoya BGFI amabwiriza yo kwimura amafaranga. Igihe cyose komisiyo y'amatora muri Kongo yakiriye amafaranga make mu 2016, nabwo byabaga amayeri yo kujijisha ku mafaranga yagiye yitwa amazina y'amahimbano miliyoni irenga y'amadolari y'Amerika yashyizwe na Seni kuri konti ya Sud Oil. Nyuma rero nabwo byaje gutangazwa yuko iyi komisiyo y'amatora nta mafaranga yo gukoresha amatora yari ifite, mwanya wo kujya kuversa amafaranga kuri Sud Oil. Uwahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora icyo gihe ya Seni ni Corneille Nanga yanze kugira icyo atangaza. Ni mu gihe uwahoze ari vice perezida w'iyo komisiyo na Robert Basengezi
yavuze ko atigeze na gatoya yumva idosiye ndetse yuko Seed Oil yumvise ari uko bayimubajije ubundi atarayizi. Inzego zimwe na zimwe za leta muri Kongo zari zarahindutse nk'izo gukama. Rumwe mu ngero zigaragara cyane ni amafaranga y'umurengera ashorwa mu bijyanye n'imihanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigega cy'igihugu gishinzwe kubungabunga imihanda cyitwa FONA hagati y'ukwezi kwa 4 2015 n'ukwezi kwa 3 2016 cyashyize inshuro 21 zose amafaranga kuri konti ya Seed Oil. Amafaranga agombaga kubakishwa imihanda n'ibiraro yashyizwe mu isanduku ya Seed Oil ku nyungu z'umuntu umwe, Perezida Joseph Kabila. Aya mafaranga nayo yongeye kugabagabanywa kuri konti za Kwanza Capital muri banki ya BGF. Igiteranyo cy'aya mafaranga yose hamwe yagombaga kubaka imihanda yari miliyoni 10.1 z'amadolari y'Amerika. Amafaranga menshi nanone kandi yashyizwe kuri izi konti icyarimwe ni miliyoni 3.1 yakiriwe na Kwanza Capital ku itariki 23 y'ukwezi kwa 11 2015. Ayo mafaranga yari yanditsweho ngo War Operation cyangwa se War Operations, izina rya konti imwe y'imbere muri BGF aho versoma nyinshi zanduye zikorerwa. Kwanza Capital aya mafaranga n'ubundi yaje kongera kuyohereza kuri Seed Oil. Hanyuma nyuma y'iminsi mikeya itagera ku 10 amafaranga bigaragara yuko yabikujwe en cash bayatwara mu bikapu. Bwana Fulgence Balmos wazo ari umuyobozi wa FONA, ikigo cya leta kigamije kubaka imihanda, ibiraro n'ibindi bikorwa remezo. Abajijwe kuri ibi bikorwa yanze kugira ikintu abitangazaho. Uyu Fulgence Balmos ni ishumi ikomeye cyane ya Perezida Joseph Kabila, ubu ngubu ari muri gereza. Yakatiwe imyaka 3 ashinjwa n'ubundi kuyobya amafaranga ya leta. Bigaragara yuko Bwana Kabila ahantu hose yari yarahagabye amashami ku bushake bwe. Hamwe agenda ashyira abasirikare, ahandi ashyira abacuruzi b'abambari be bagomba kumufasha kunyereza amafaranga akayashyira mu bigo bye, by'umwihariko Seed Oil. Itegeko rya 6 riravuga ngo kumenya kurinda imigongo yabo, couvrir ses arrières. Ibintu byose byashoboraga kuguma kugenda neza no kuguma kuramba cyane iyo umuhanga mu by'amabanki witwa Jean-Jacques Lumumba ataza kubyivangamo ngo atange impuruza y'ibyo yaramaze kwibonera ubwe. Byose byatewe n'inyandiko zibanga yaje kugwaho, ahita anazitirirwa Lumumba Papers, aho ibinyamakuru nka Le Soir cyo mu Bubiligi cyahishuye yuko mu kwezi kwa 2016 hari ukubusana kugaragara mu mafaranga yanyerejwe kuri konti za Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Seni. Dore noneho amahana ateye isoni yatumye byose bijya hagaragara. Jean-Jacques Lumumba we yari yatanze impuruza gusa nta kindi yari yakoze. Ariko mu 2017 abagenzuzi b'imari ya leta bo mu kigo cya PricewaterhouseCoopers PwC bashinzwe kugenzura konti zo muri banki, by'umwihariko itsinda rishinzwe ibya BGF yo muri Gabo no muri banki nkuru y'igihugu, bose bahuriye kuri raporo zishyira hasi BGF RDC kubera imicungire idahwitse ishobora no kwangiza nkana imari y'igihugu mu buryo butateguwe neza. Byavuga yuko igihugu gishobora kwinjira mu manga y'ubukene mu gihe BGF n'amashami bakora n'amabanki bagumye gucunga imari gutya. Muri uwo mwaka wa 2017 inkubi y'umuyaga ukomeye cyane n'ushaka uwite tsunami wahuhereye Bwana Francis Suleiman Mtwale n'agatsiko ke kamufashaga. Uyu muyobozi wa BGF RDC hamwe n'umugore we bari bafite ikompanyi yitwa Ascend Trust. Iyi kompanyi byagaragaye yuko yakire miliyoni zirenga 10 z'amadolari. Muri izi miliyoni izigera ku 9.57 zaje zivuye muri Seed Oil. Mu kwezi kwa 12 2017 miliyoni 3.4 z'amadolari gusa nizo zari zisigayeho, nazo zahise zimirwa ku yindi konti yitwa Horizon Congo. Iyi nayo twayibonye yuko igenzurwa no kuboko kw'iburyo Brandroi wa Kabila, ni umunyatanzania witwa David Ezekiel, akaba n'umuyobozi wa Seed Oil. Mu byumweru bike byakurikiyeho nawe yatangiye gukoraho aya mafaranga ayashyira muri cash, ibintu babonaga yuko bishobora kubyara ibindi. Aba auditeri cyangwa se abagenzuzi b'imari
bari batangiye kubigenzura neza, bituma ibyo babonaga byose byerekeza ku gutangira gukora iperereza. Ibyagaragaye muri iyi raporo byaragahumamunwa. Usibye inyemezabuguzi ziteye impungenge n'inkeke, byagaragaje yuko na konti za kompanyi ya Horizon Congo zafunguwe bidakurikije inzira zose zisabwa. Umuyobozi w'ubugenzuzi ni Yvonne Duhe yaje no kuvumbura yuko bwana David Ezekiel, umuyobozi wa Sud Oil, afite imikono cyangwa se sinyatire ebyiri zitandukanye. Sinyatire imwe yari igenewe gusinya gusa kuri konti za Sud Oil n'inyandiko zayo, indi noneho ikaba ari igenewe gusa inyandiko za Horizon Congo. Bati ibi bintu ni amahano ntibibaho, kugera nubwo umuntu ashobora kugira imikono ibiri cyangwa signature ebyiri zitandukanye. Nagahumamunwa. Mu kwezi kwa 4 2018 abagenzuzi ba PWC bari basizoye bashishikaye cyane kuvumbura ibintu byose byari byarabaye ibanga bizitse mu mari ya leta. Bageze no muri transaction zakorewe kuri konti ya Gikennye. Muri izo transaction harimo bimwe twabonye byiswe avance ku misoro ya miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Aya ngaya yoherejwe mu nyungu za Sud Oil ku itariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu 2016. Mu guhangana n'iki gitutu cyari kimuriho, sosiyete yagenzurwaga na bwana Francis Selemane yiyemeje kwishyura amafaranga. Moro Kagoma, umuyobozi wari ushinzwe ibikorwa muri BGF RDC, niwe wahise ashinzwe kugenzura niba ibintu bizakorwa. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 4 2018, Moro Kagoma yakiriye ubutumwa bwemeza yuko amafaranga yishyuwe mu bice bibiri. Gusa kuri ayo matariki naho bigaragara yuko Sud Oil hari icyo yakoze kuri konti yayo yo muri BGF. Kubw'ibyo, hakurikijwe amakuru abacukumbuzi bari bafite, bemeje yuko hakenewe programme yo kugenzura neza igikorwa kimwe ku kindi, kandi bigakorwa buri kwezi. Sud Oil yaje gusubiza Gikennye miliyoni 2 binyuze muri banki nkuru y'igihugu ya BCC, nk'uko byari biteganyijwe yuko n'ubundi byagombaga gukorwa hashize imyaka 2. Kuri konti ya Sud Oil byagaragaye yuko ayo mafaranga yatanzwe yitwa XT avance sur fiscalité. Byakozwe ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu 2016. RFI itabagenzuzi bo muri PWC bafite uburenganzira bwo kugera ku nyandiko ziswe Congo Hold Up. Bazatekereza yuko amafaranga Gikennye yishyuwe na Sud Oil byari ikosa ryoroheje ryese rikosorwa. Nyuma y'icyumweru kimwe, ubwo ni itariki 22 y'ukwezi kwa 4 2018, ikinyamakuru Jeune Afrique cyarekuye ikompura ya bombe iremereye. Iki kinyamakuru cyashyize ku mugaragaro inyandiko ziswe Lumumba Papers, cyahishuye iyishyurwa rya miliyoni 7.5 ryakozwe na banki nkuru y'igihugu iyaha isosiyete ya Sud Oil mu kwezi kwa 5 2016. Nibwo bwa mbere Sud Oil yari ivuzwe inumvikanye bwa mbere mu matwi y'abantu. Ni nabwo byari bimenyekanye kandi yuko nyirayo nyakuri ari mushiki wa Perezida Joseph Kabila, inkuru yamuteye Annette Rutale, umugore patron wa banki ya BGF, yafataga nka belle sœur. Ariko mu by'ukuri nanone Imari yari yamwenyewe Joseph. Muri Gabon naho abo kwa Perezida bahise bashya ubwoba. Amakuru akimenyekana, umuyobozi mukuru w'urugaga rwa BGF Henri Claude Oyima yahiye ubwoba, ndetse bukeye bwaho ahita yoherereza ubutumwa Francis Selemane Mutwale n'umwungirije bugira buti: nyamuneka wihangana umenyeshe niba ayo makuru ndi kumva ari ukuri, uko bimeze kose uze kumenyesha. Itegeko rya 7 ryaravugaga ngo ni ukumenya igihe gikwiye cyo gukuramo akarenge, savoir quand partir. Nta gushidikanya byari byamaze kumenyekana yuko ari amahano ndetse agahumamunwa. Guhera ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 4 2018, BGF RDC ibihatiwe n'abakora ubugenzuzi yatangije ubugenzuzi bwihuse ku bantu bose bafite aho bahuriye nayo. Ni uburyo bwari bworoshye cyane kugira ngo hamenyekane buri wese cyangwa se ibigo byari bifite konti muri iyi banki, by'umwihariko abo mu muryango wa Perezida Kabila bafitemo konti, cyane cyane ariko binyuze muri sosiyete ya Sud Oil. Iperereza ryari riyobowe na mwenyewe umuyobozi mukuru w'abashinzwe ubugenzuzi bw'imari ya leta Yvonne Duhore. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 5 2018, umuyobozi mukuru w'ikompanyi ya Kwanza Capital
agashami ka Sud Oil yahise ategeka BGF gufunga konti zose z'iyi kompanyi. Hanyuma amafaranga yose yarasigayeho akohererezwa abantu benshi batandukanye, aribo nimero ya mbere Sud Oil hamwe n'umugore wa Francis Selemane, kugira ngo bishyure ubukode bw'ibintu byose bagiye bafite imihanda yose. Urugero nk'inzu bakoreramo ku muhanda wa Tombalbaye no kuri La Cité du Fleuve, umujyi utuwe n'ibikomerezwa gusa byo ku ngoma ya Joseph Kabila. Ku ruhande rwe umuyobozi wa Sud Oil bwana David Ezekiel we yahise atangira gukura amafaranga yose kuri konti ayagira kashe aragendana mu bikapu. Umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi Yvonne Duhole yarabivumbuye, noneho yifata ku munwa neza arumirwa. Yaje gusanga uyu David Ezekiel ubwe atari ujya kwibikuriza amafaranga kuri banki. Yasanze aya mafaranga bikuzwa na More Kagoma ushinzwe ibikorwa byose bya banki, nawe unyumvire, ndetse yuko ibyo kwita kuri signature cyangwa se imikono bitigeze byubahirizwa na gatoya. Yahise abahuruza rero abasaba yuko agomba kubaho igenzura rihambaye cyane, by'umwihariko ku gikorwa cyose cyakorwa kuri konti za Sud Oil. Ibyakorwaga byose ngo harebwe yuko Francis Suleiman Mutwale yakurwa mu menyo ya rubamba ntabwo byari bihagije. Itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu 2018 umuyobozi mukuru w'urugaga rwa banki ya BGF Congo Henri Claude Oyima yiyemeje kwerekeza ubwe i Kinshasa havuye muri Gabon. Yaragiye kwitabira inama y'ubutegetsi ya BGF RDC. Ibintu byari byadogereye cyane, nka kwa kundi umwanditsi wo muri Nigeria Chinua Achebe yanditse ngo things fall apart, cyangwa se nanone ngo le monde s'effondre muri rwa rurimi rw'abasarkozy. Muri iyo nama nayo yari ibaye by'igitaraganya. Hasi hatangazwa yuko umuyobozi mukuru wa banki ya BGF yakuwe ku mirimo ye. Gusa yari umuntu ukomeye, ndetse n'umwana wariranywe na Kabila mu rugo rumwe. Yamufataga nk'umuvandimwe we. Rwihishwa uyu mugabo yahise ahishwa anajyanwa muri Gabon. Ajyanwa ku cyicaro gikuru cya BGF, ahabwa kandi kazi katari kazwi neza i Libreville. Nubwo byari byamaze kugaragara yuko abayobozi b'iyi banki mu ishami rya Kinshasa bakoze amahano, urugaga rwa BGF nta gihano rwabafatiye, nta nyandiko runaka yigeze ikorwa ngo bajyanwe mu butabera. Abacukumbuzi bagerageje kubaza PDG w'iyi banki ya BGF Henri Claude Oyima kuri iki kibazo, arabihorera. Dusoza iyi dosiye ya mbere ku nyandiko ziswe Congo Hold Up zigaragaza ubusahuzi bukomeye cyane bwakozwe na Perezida Kabila n'umuryango we n'inshuti ze. Icyo dushobora kuvuga gusa ni uguca umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ibi ngibi byose byashobokaga kubera ko Perezida Joseph Kabila yari ku butegetsi. Yabikoze neza mu gihe yiteguraga kuva ku butegetsi, ashaka kurunda amafaranga mu gihe azaba atakiri ku butegetsi.